Lien o kay Panitano sa Nasay Coach. Kay Panito Madanaw, Erapso and Pohnpei. Kacawan nanti isanana ko. Sanana ng buhay. Dikan ko, nananam ko, honan niya ko. Kacawan nanti nabalak terus nabat nasakset ang sukses nilai semua. Kau corot, mau sabar najat President Epson, First Lady, walia kacakan ng Congress, o warangkan, may kacungkura banyasin ng kacawan ta, kekawakan, apa yang akan dirawat, dia akan kanya aja warangkan. Kacawan yang terkena and Pohnpei o First Lady. Karyawan terkena o warangkan. Speaker and legislator o yang memuliakan o warangkan. So, kung labalak and Pohnpei o yang memuliakan harus o warangkan. Naiya kung karamang taon o memuliakan kabinet harus o contoh tahun na kolonial tahun berarti acara kita tertajuk dan kolonial tahun. Kalau kita cawan mau kita tinagalakan harus nan kalian ciyak maybe lihat not o lang-langkan ito sa cawan yang tertajuk o lang-langkan ng kanyang umotso o government. Kampin cawan mau President Pohnpei o yung mga officers Pamparos. President Never Queen o yung mga officers Pamparos. Ibig lang ba siya ang ikaw na nalang Pohnpei. Minta na sa kacau na jay, lapin pagkacau na naman yung Philippines. Or ngayon na nalang Pohnpei Pamparos. Ina sa kita, nag-reach niya na namin Pohnpei, yang angkri, ran kesampan netwatch, milik ran yang santa. Ina chay, kacin tagacawan cahyata sana, wik na klero o kulenator ran watch. Reach niya na namin Pohnpei, pinsumalan ko kapong mulala, kayo o President Pohnpei o yung mga officers and fathers. Pwede hetin ka, matitiyan na natin Pohnpei, kacau na nempel sa pagmagay program ng manage. Matitiyan na natin Pohnpei, kacawan nila, may kakapat o aksaner, na sumalarat aranap kacawan, utak kokowai order koya. Utak kokowai order koya. Pemawin saulang men erasyon koy ng cakacangin. Nain koy menterita chay kuinin di fokus ramot. Chay ng kasaletan dengan ng kauno. Nimbagat ni momo. Kecailan dan anak-anak, kue benci saya satu nasani.